coba ning akhirat saran bon yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pun gun harta anak tadi ngabuat kiya ada wacang belum mati bila bagi siapa ada apa anak sebodoh pun kompon jadi bodoh kan baca surat ikhlas kau ngebang kau bikin ih moneng bakun rebuan sangkol leresiki bakun rebuan sangkol bengket diborok tangdi di timur tang wang ngocak mon kakak milutan nasi produktif tang di ada lah keropai menurut ning tanwirul kudu beda orang ala kotusa ada bu ya Rob ini adnabtu damban faghfirli tuh Gusti abdi niki pura la kotusa seorake Allah ada bu jangan malaikat warok ala kotusa ngakonin jengkok pangeran minta sepora bi Padi budin nabi anakku boleh tak ngocak ya Allah telebu boleh ini adalah kedamban abdi nega itu tuh boleh mau sepora ya Allah dia bagaimana tak warok kita sepora boleh ada kau dosa ngaku ninja kau pangeran sepora betul maka meyakini tegian beriman mun yakin pada apa mun iman usah pada dalil apa benar yakin ini karena pada dia mak yakin menjawab pada Allah ya alam ya iman gitu. Kemun yakin beraramu lain mun lagi. Ben mawah iman ben. Mawah tahu jawab Allah. Ya benar ya. Buktinya alam kok ben. Niki iman. Kemun yakin tak ning penting ya. Ben mak yakin jawab Allah. Nang dah. Saya punya caca. Allah ibadah. Allah re semma. Beda apa ada lainnya. Illallahun. Si badari kun Allah. Letengkal tak ning balik. Maka bodoh kanan senika dua apa kepada Allah wakun senika makin tadi belanja bulan di menjadi bersejat anu namanya sini bulan dua anu na deka paham ini cok terkenal cengkal biula cuma kabinana kurang sehari kita ketemu benda aja di masjid ketemu gula bosang derman nih om anu na apa baan mun baca badan aku baca jadi nyaban nang lah sebin makabin engkau seposang beandu apa ini terkenal orang ini mundi yakin kayak tegin terkenal cengkal king mandi berarti lemalem nih wah dotung ada bu wah tak ya bi ada iri kan tetil tak main akal sekali kau yakinan kayak tegin saya ni kan tong contoh Sayyidina Abu Bakar itu bu izin Isra Mi'raj kan makin Rajab di orang geridu kepi dua apa Muhammad encan nangi ke langit tung 2 3 4 5 6 petok rujak lembang tadi lembang kabar jan dua apa rujak soko na gela esoro angka setong ni soro angka wah labu dua apa dia bener mah curhat ke Sayyidina Abu Bakar pun ada bu saya rasa ada bu gini kan jak depak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langit tung 2 3 4 5 6 petok tu pagi orang Allah saya rasa ada bu Nabi Muhammad pada bu Sayyidina Abu Bakar mun Nabi Muhammad si ada bu lebih aneh men gini ka gula yakin apa boleh gun ngak gini ka lebih aneh ngak gini gula yakin lebih santak lebih hebat dari dia gula yakin lebih tak masuk akal dari dia gula yakin mangkan Sayyidina Abu Bakar mun kadung rezeki andi rezeki sombong lagi ke agama benih 20% benih 1,5% benih 2,5% agak zakat bagi kepi serang Rasulullah periksa nih ketiban apa jaman ma abu qaita li nafsik wa li ahlik ajunan gak dito minabi sedekah benyan ketika dito ajunan gak dito atina kang kui ajunan pahapon apa kepentingna keluarga ajunan pahtina napa napa jaman Sayyidina Abu Bakar sepenting abdina andi Allah andi Rasulullah cokop magit andi usai gerah ya abaan panega mako mabeni yakin kan iman gelurah kan banyak pikiran bagi tompes rimari ya tapi kan makom manusia gak dinto kan makom kayak kita mangkan Allah gak dinto cek lo mana samahah toleransinya tinggi
tetimun urusan sedekah Allah wahdahu mimma wa mimma razaqnahum yunfikun sebagian cek bagi kepi karena itu mujad jak cerek kepi kan lu lah nah jak bagi kepi sebagian bagi lah pokoknya cerek wala tajal yadaka maululatan ila unukik tanang banjak sampai kalau ngaki ke leher cerek wala tabsudha kullal basti saya ngajak bir gelu fatak unda maluman mahsura mbak munda ya jadi bakal menyesal tibi kasta tibi gara-gara jadi bon lanjut yang kedua niat orang haul gak ditoa pada ben orang aziarah kubur aulinah widu'ail fatusannu likulli muslimin orang aziarah kubur kota ba haul ngak makan banika gak dito para rabu tocunah adua akil adua gak dito para rabu ziarah kanggo doa banika disunnahkan untuk orang-orang Islam. Jadi orang Islam doaki nggak almarhumin saya boleh gelak doaki dari sebuah ratu sana amin ya mohon pada orang adanya sini kan bodoh pak oke ya mohon gula motor deh pak nggak tahu motor bodoh sih ada bu tak ada pak iyalah orang bodoh sih ada bu ada pak bodoh sih tak ada bu ada pak sebener gampang ya mak beda perbedaan ini sini kebayang apa mak beda perbedaan siap pendapat kita tidak semate gula cerita Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam di dalam setong keterangan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam kak di Tobar Arabu pernah ngangkit kitab pada dalam kitab itu ada keterangan gencerna orang baca Quran Arya tak kira dapat ke orang yang tidak umur tak kira dapat ke orang yang tidak umur tak kira dapat Izzuddin Ibnu Abdissalam Sultanul Ulama bani Sultanul Auliya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waqilah Abi Yazid waqilah Abil Hasan Asy-Syadili pon setong bektok Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ni set waktu na set gak dito para rabu mimpi ka orang periksanin ya ajunan dimin ngarang kitab jaipun ajunan bahwa orang ngirim ganjaran Quran itu tak depak kau orang yang sesubung umur abdi nama atora samangken depak nama punten reng ajunan le subung umur ada bu Izzuddin Ibnu Abdissalam Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ada bu njok depak tak bener tang ceret terojo ibu tak kok ada nikah ya gue leban sampean kan persiapan nyaman agak jaga abot nih pada mereka bakal nih kebangkian si umroh nih tak nyangu apa jangan tetangga jangan kok kan cabenya tetangga benya enjak kok tak kirim menas engki nyaman salah makan ya paling tetangga nyangu isu ya 100 200 sejuta paling banyak tak kirim bah nyangu 40 juta malah ke ngau mangkat TV kira punten apa engki tapi mulai nyangu TV tetangga nyangu tak nyangu dah masalah banyak sangun lah nengak gue lirik berin nengak gue lirik ke Mekah man Yazid ni kan ngereng ni 203 orang depak ke Jeddah peleman nah selain ni durnya lodur periksa sidik jarin cerit masuk gula magawat cak gula ketuan zaman ketua kan gawat anu sedih gawat sebagian jemaah sehingga bagian lagian anu deki gawat selain geruah jamaah kula lemangkat seret lancar kapi letojuk ning ruang penungguan ruang tunggu katahuan lagi sidik jarin bah tak keluar toncu iba keluar trip tak keluar minta tanlo tak keluar minta lemak tak keluar ada gula pahyojub serontar kaduan kentar boleh pakai suruh antri boleh cakan cela tojo kapi pada sing akan mie ada ermi guru pon mie instan guru teti gula bah ke TV on antri gula bah mikir are kita tak ning akhirat are kita ning dunya wat magawat ya kok bah mudir ya jemaah la tojo kapi la nyaman mari ojeng engko baki ning budir de rember tetisan la masuk gula reng orang la tojo kapi ora rabu mi bah banyak tanyaan jemaah mak mudik dah ada badan apa ini ada are kita ning akhirat Pak coba ning akhirat saraan bon yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Un gun arta anak tak ningan buat kija. Ada ngocak gula mati bila bagai. Siapon. Ada rumah. Anak sepono gula. Pompoy. Cak du bolo. Kan maca surat Ikhlas kau ngebang kau bekil gula. Ih, moneng. Bakun rebuan sangkol. Leres iki. Mun rebuan sangkol. Bengket. Diborok tang di timur tang di. Wah ngocak mon kakak milo tanah si produktif. Tang di ada lah kalau pai. Mangkan mon beda ring sobung omor jak kau buraki beren romana lawan roman ada jan roman kecuali kati eki aja si andi santri lain beri satu akhir oke lain mon sebiasa kada baban sebab kuburan umum anapa mon beda orang Asia ro kuburan ni ngolok salam milo beda ring maca Fatihah milo keng mon sabak di berana roman lawan roman ih menengak potran mon puan sangkol mon dak ring Fatihah sakan. Jadi afdol lah orang sobung umur kan itu ya staki makam umum cakap itu. Ijak ringkan macam Fatihah berapa? Ayo. Bada dalil ning Bughiyatul Mustarsyidin. Bada dalil ning Bughiyatul Mustarsyidin. Monika muda aja pon gula. Dan ini dalil lah. Rajulun marra bi maqbaratin bada orang laki lebat di pinggir kuburan. Faqara al-Fatihah wa maca Fatihah sekalian wa ahda sawabaha li ahliha. Gajar na Fatihah sekalian ketok ya toraki dak ahli kubur udah halal ahli kubur punya dimacaki Fatihah sekalian kayak itu apa ada pertanyaan fahuwa yuqassamu aw yasilu likullin minhum sawabuha kamilan ganjaran se Fatihah setong ni kan apa iji birji sekoni ebang napa pilo 2% ebang kalau nak atau sampurna genjerna bila kuburan setong milo sebu maka kuburan selain milo sebu ya fajawab Ibnu Hajarin maka jawab pasir Ibnu Hajar al-Haytami faqal pas adabu wa afta jam'un bistani ampon lastari aparing fatwa sekelompok ulama kalaban jawaban si nomor 2 napa jawaban si nomor 2 Fatihah saya setong genjerna depak sampurna kabeh ayo panjenengan minabi bada Fatihah ingak gelak ya khairul mufid ayo bitong pas kemarin Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah tong wa ala alihi keluargana berapa bitong bah keluarga Nabi wa azwajihi ban raji-rajina Nabi berapa wa dzurriyyatihi ban keturunan Nabi bitong berbahabaib loh sampai setia sesepuh ngomor buan nih para ajutan nih wa ashabihi ban sahabat dah kan sahabat si badi astabaki berempah syuhada Uhud syuhada Badar ban lain pas kiai ada bu syai'un lillahi lahumul Fatihah Fatihah ning setong ibu aki kering ajutaan ni kada remah genjerna depak sampurna ada seigi bagi sampurna kabeh mudah tak mudah apa alasannya nah beda alasannya nih Pak fahuwal laiqu bisaati rahmatillahi ta'ala sebab jawaban saya nomor 2 kak ditawar Rabu al-laiq yang pantas bisaati rahmatillahi ta'ala sebab luasnya rahmat Allah Allah nikah rahmat Allah kan luas kan beda debu rahmatullah ausa'u min dunubin nas rahmat Allah lebih rajah lebih luas ketimbang dosa manusia cek saking Allah ni kebelas ni tak tekian bantu sana manusia cek saking kan lobar pun pak lobar pun ikundung bentar saya adalah wassalam ya saya lawak je pok nak pada tahun saya kantor je pok tsunami cek saking kebelas ni Allah tak tekian tapi berhubung Allah ni kebelas pada Rabu ni seran sejapun Gus Bah Nur Salim beda hadis yang bigulai ser-ser itu temu kan beliau ni sangat alim Gus Bah Nur Salim beda sahabat je pun ada bu abdin tormaturah apa jawab Nabi pasera sengi hisab abdin laku ni malaikat napa Allah tulan papoko bulan ngiding je se atanya se meriksa ni beni malaikat tapi Allah tulan bah ada apa ban mangunya ada ya ni seran Allah bulan tak pada ban malaikat pas ada bu je pon
faqihun dakhalal jannah, orang yang jadi cerdas bakal masuk surga yang kada jadi lagi. Tetimbian gue laku mau diperiksa malaikat, anggo diperiksa Allah, tak tegaan Allah aja. Kan banyak cerita-cerita setak tega Allah. Hadis sesuai nih kan, boleh tak baik ke baik. Mas beda orang laki lam yakmal khairan qattu, tak tahu mana laku bagus sekali. Lepas coba menurut. Ni kata jejak Allah ni tak tegaan. Para mati ya bang ngucak kampun. Bu, gula tak langkong mun mati gula ku jak kubur lagi. Bah, ibu dah remaja. Obar bu. Abu na buang. Keng tak langkong jak buang setong tempat ki. Itu mau gula ban pangeran lagi. Setong na buang ke darat, separo na buang ke tasik. Tak kira temu pon. Buang. Allah itu kau abu gini. Ya manusia ni ciptaan Allah. Edang badang agun dai. Pandai betul boleh benar Allah. Ni hadis sebenarnya betul boleh benar Allah. Periksa ni benar Allah. Apa ban mak bahalak kau dai? Engkau edang badang aja. Bisa ku tak tahu kau kelakon apa no. Engkau ni kempangan mau di orang ketembang. Mau di orang ketembang. Nyipta akibat andria melarat dan ban mengudi ban jadi ya. Lamba jadi ban derita ada bahan ada langsung teti. Memang pelecet ada bahan kada ban jadi ikut ngode je. Apa ban? Ma bah karep deui. Jawab ni tareng je nyaman. Abdi ni keng to dosa ka ajunan seta bangkia. Pola abdi je raja tu sana. Ya lelah kasa masuk surga kok. Baik, ban. Coba. Kan sepenting beda dalil. Nikah bab lam beda orang lam yakmal khairan qattu. Tak tahu kan laku ni kebagusan. Jadi Allah ini seran, Pak. Kau bisa jawab ya. Ini susah tak tak kancing tak bisa jawab. Setong boleh, setong contoh. Seno. Hadis kan soal dia. Seno lejak le seno. Abri nginum ka patek si pelka. Taringi sapora tu Ustaz. Seno kan. Are min kamen rela. Seno jadi min. Kalau nah pate na min. Jak na najis boga lado kaniga. Kaniga min tatamo ba min a plus pa. Riyadus Shalihin ring mati orang 90 sanga. Jaga takung paangkoy ring kanto tak kira ring mati 90 sanga. Ini menemu. Ni ke 90 sanga amator boleh bari sapora lagi. Anapa? Boleh mari mati orang 90 sanga. Buta kali sapora dan. Jawab kada kini ke bahe kalamba ni pati sakan. Kena satos ba. Ternyata ning hati ni kisah sapora tu Ustaz. Allah lah sompawa. Ning hadis arba'in ru kan bener. Tompok tang bumi di tusan kaki ya. Koro kaki regi entar kangko. Ngaku ninja engko di pengiran kaki. Minta sapora kan. Tombok apa nengko tang bumi di tusan bani. Tombok dari tang pangapora. Lemu lele. Ki orang dalil. Memang nolak. Ning tanwirul kudu. Beda orang ala kotusa. Ada bu. Ya Rob, ini adnabtu damban faghfirhuli. Duh Gusti, abdi niki buru ala kotusa. Sepura akil. Allah ada bu jangan malaikat. Waroh ala kotusa. Ngakonin jengkok pangeran. Wah minta sepura. Sepura biko. Padi budin nabi ala ko boleh. Tak ngocah. Ya Allah, telepu boleh. ini adnabtu damban. Abdi niki itu tusa boleh. Nyon sepura ya Allah. Debu iman Allah. Waroh minta sepura boleh. Ada kau dosa ngaku ninjak kau pangeran sepora pun kau ket oleh abi ala kau boleh pas Allah ada bu berempat kali bayi orang jadi ala kau dosa kada jadi ya korki abali kang kau ki minta sabora kang kau sabora abi kau dosa sehingga kanjeng Nabi jelas ada bu innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir Allah gak dinto bakal nyapora kata pada kabulan Allah selama nyaban kita ada pak kegerungan ya ki arokok ki bisa. Napa boleh makan bulan Rejab? Ayo istighfar bapaknya. Debun Gus Bahak boleh. Mun Allah la abri konjin swarga masa apa kita buka lah bang. Jak konjin le bagi. Gaya apa konjin? Apa konjin? La ilaha illallah. Kiburu lemari mau sajuna. La ilaha illallah. Kan konjin ke? Lemari nakku. Kita buka nak jalan di kunci. Paham ini? Makanya berada bu haslatan. Ya beni mamoda sepenting beda dalil lah Pak. Tak terima marah ngocol dalil lagi kan dai. Khaslatan
laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzanni billah wa husnudzanni bil muslimin. Pada dua kelakuan jaipon tak ada secung tekian kebagusna ketimbang sedua kak dito. Tak ada secung bagusan ketimbang dua kan itu. Kenapa? Bagus prasangka ke Allah dan bagus prasangka ke Islam. Mangan guluban sampean masa pun gara-gara tusan guluban sampean bah Allah tanya orang tak bisa masuk ke surga. Tak ring coba prasangka. Sepenting lah beli cak pikiran. Tebunaban Lutfi tonton ada bosan nih kajan. Masara kok ya lut ki masuk akan neraka jago siapa jeng mulai gini nyaman gil Allah ni tak tega jadi Allah ni tak tega jadi anggo periksa Allah aku laku beda oleh nyi masuk kenapa boleh bahta bangki ben Nabi kau lebih najunan Nabi Muhammad John tak tega on boleh jadi kan iya lah jeng ngering lah kasih masuk di malaikat pahana demare ke surga siapa nyoro Nabi Muhammad ya tahu mende ya abai gula abai jai Madinah bodoh tulis raja melengkung syafaati li ahli kabair min ummati tang syafaat ria isi dia ki ketang umat sejeraja tusare ih seraja tus segi yang ke apa boleh sini gini kedempian nih paham mon leka dada ini mah mulai motor segala itu agak malam lah balar muka berarabu semio segak dito dari barang selamat dapat selamat pas terpelai mana boleh kakak dito dari barang sehat lagi ajunan si adu aki tertulis kata hajat tertulis kata hajat ngereng ya ni kak PT banyak ya toren layos mios jadi dingin aki bentar orang mangkat dua apa kuano jangan kuano lalu berangkat dia kau mangkat dua dingin aki ya bente depak ke Mekam ya atau awap asai lober tujuan insyaallah amin thank you nomor kayak mau depak ke Mekah boleh motor cek langjang kolang ni kakun saya nggak cek langjang kolang makin ni kemagi atau awap sini kawa ya betul siaran langsung subhanallah walhamdulillah tak penting akibat malaikat lawan tu wala ilaha bodoh orang wah ngocak salah ke tak salah tak salah asal keng dah rumah ke tak lebur apa sebenarnya pada bandingkan tu apa jang Jumat pak kuna lebaran tu kak apa lebaran sepenting tu adalah top bucil top oh tapi sarongan pun keng kelebih tak yang kui kau tak yang kui songkon tak yang kui wah ngocak demar ke Jumatan boh mata kelampian sepenting kesah kok iya sana saking jangan orang wah ngocak kening beridim bener ini saya nggak tata kerama talangkong tak kok jepon ning kitab ihya guru dari mana kitab ihya pada orang si atawab tak gencar tawab pada orang ning eluar tak atawab kengi gencar tawab karena orang si eluar cek kerongah kakak si atawab sebeda gini kah in mainan waktu natawab sekian toh matoro tergulah malam muka terparing selamat doa kami menyertai anda semua sekali itu pemator subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.